Marina Pagkaga po. Good morning everyone and welcome to this press conference relative to the conduct of the Palarong Bicol 2023, rather the modified Palarong Bicol 2023. We wish to acknowledge the presence of our City Hall Press Corps present. We have from Asintado News and ANN News, Joel Sulina. We have from PIA Kamsur, Danilin Bore. From PIA Kamsur, Chelsea Nopia. From DWNX, Paul Santos. From DWKM, Junel Cuba. From Brigada Naga, Joel Jeremias. Radyo Pilipinas, we have Myra Revilla. From Radyo Bicolanja, Donna Canyeba. Hil de la Cruz from OKFM. We have our President for Life of the City Hall Press Corps, Mr. Roy San Ramon. Ma'am Mape Mariscal is also around. We have our friends from GMA TV Naga. From Radyo Bicolanja, we have Nikki Laideros. Right. So, on the part. So, to introduce our resource persons in today's press conference, may we request ASDS Ferro to introduce our DepEd officials, and for the city government, Attorney PJ Barosa. Hello. Thank you, Sir Allen. Good morning po, Mayor. Good morning, Ma'am San, Kagawad, Sir Baldemoro, Sir Rick, Sir Mike, Attorney PJ, sa tuya pong pag-iriba, and sa satuyang mga amigos sa media. Maray na aga po. For DepEd po, we have our Schools Division Superintendent, Dr. Susan Coriano, si Ma'am po. And we also have our OIC Chief for SGOD, Dr. Michael Del Rosario. And we have with us also our Division Sports Coordinator, si Sorenz Chavez. We're also joined in the audience part, Attorney Darcy De Lima, our DIO, Division Information Officer, and Dr. Joanne Sebastian, our Medical Officer. Thank you po. Hello. Hi. Good morning to the members of the media. We have, of course, our very hardworking and visionary mayor, Attorney Nelson Legacion. We are also joined by our city administrator and former councilor Elmer Baldemoro, and of course the chairman of the Committee on Education of the Sangguniang Panglunsod, Councilor Lito Del Rosario, and yours truly, Attorney PJ Barosa, as acting head of the Education, Sports, and Scholarships Office. Thank you, Sir PJ. Thank you very much, Ma'am Cecil. This will be the sequence of our press con. The press conference will begin with the opening statement by our SDS regarding the modified Palaro, to be followed by the opening statement on the preparations and assistance of the city by our city mayor, the Honorable Nelson Legacion, to be followed by the discussion of the schedule of activities by Dr. Michael Del Rosario, the SGOD in charge, to be followed by the presentation of the billeting and game venues in the city of Naga, since this is a modified Palarong Bicol, by the sports coordinator of DepEd, Mr. Orencio Chavez, to be followed by the DepEd Command Center and Media Information Sharing Mechanism by the ASDS Cecil Ferro. Then the instructions given to city offices by the City Administrator Baldemoro. Regarding the allowances, Attorney PJ Barosa will be discussing them, and the recap by Councilor Lito Del Rosario. Just a few reminders, everyone.
Later, during the Q&A, kindly raise your hands for the members of the media. You will be given, you can field one main question with the one follow-up questions. After the members of the media have fielded their questions, you may be given another round of questions para matawan ng tang opportunity ka bus makapagapot. So we begin with the opening statement from our new Superintendent of the Department of Education, Division of City Schools, Dr. Susan Coliano, ma'am. Thank you po, Sir Allen. Good morning to everyone. Of course, paggalang, pagkumusta, pagpasalamat, pag-congratulate to the Honorable Nelson Legacion, the City Mayor, the City Administrator. Good morning po, Sir Elmer, Kagawad, Lito del Rosario, Attorney PJ, and mga kapamilya ko po sa DepEd. Of course, our partners, and from this group, we always seek the support. Ang satuya pong media, marhay na aga po sa Indugabos. So, as already mentioned, igo po kita nga ning modified palaro, and it is adapted from the central office. Nagkaigwan ning mga clustered palaro, and this coming April 22 to 28, yun na po yan si Bicol Palaro. Modified siya dahil may clustering, and ang events po gaganapon bako sana sa Legazpi or in one venue. But there are 6 venues including Naga City. Ang delegation po kang Naga City composed of 662 delegates. Kairiba na po dyan mga officials, coaches, trainers. Iyan po ang nagkukompose kan sa tong delegation, and we are joining 24 out of the 26 events na iko-contest, and including the special events. As of this time po, when it comes to our preparation sa mga athletes, 100% ready ang athletes. Naghahalat na lang po kang April 22 na departure digdi sa Naga. As to logistics, 90%, but we have 3 days more to go. Binibilang ta siya as preparations para maging 100% ready na po ang gabos, including logistics and other resources. Nagpapasalamat ako dahil baguhan po ako, ikapirang aldaw ko pa lang. And with some of the challenges that we encountered, yaon po ang full support kang city government. Salamat pong maray talaga, Mayor, Attorney PJ, gabos po na yaon digdingon yan, na minsan first timing maghirilingan, or sa text pa lang po, nare-resolve na ang mga problems. And of course, my DepEd family. Thank you all so much po. Siguro kung may mga gusto pa mong maaraman na detalye, ang satuya po nga na press ko ma-proceed from there. Thank you po, sir. Thank you very much, Ma'am Susan. Let's now hear the opening statement on the preparations and the assistance of the city from our City Mayor, the Honorable Nelson Legacion. Salamat, Mayor. Allen. Maray na pag-aaga po sa Tuya Gabos, especially sa bagong Schools Division Superintendent kan DepEd Naga, Ma'am Susan, Ma'am Cecil, as in iba pa po na nayaon digdingon yan. Naugma po ako kay Ma'am Susan eh. Iba po ang dating niya. Iba ang arrive. Mabuot, sa iling po, maray makiulay, and at the same time, very firm mag-given in decision. Some of the qualities needed in a position like Division Superintendent kan DepEd Naga. As in, dahil po kayan, pag maray po kayo makiulay, di pisilon sa yumahan. Mahanap ka na lang nin paagi. Minsan may kadipisilan para maitao si pakiulay, especially if this is going to benefit our students in the basic education. So, daimi man po aram, days ago, na ma-host ang Naga sa magkakapirang sports events.
The other day mi lang po naaraman. Pero kita po bagadigdi sa Naga, dapat permi kitang handa, maski dai. Mahanda na lang. And therefore, for purposes of the Palarong Bicol and for the events that will be held here in Naga, in particular, naman po sa Metro Naga Sports Complex sa Pacol, and then igwaman po digdi sa Naga City Gym, diyan po sa may Civic Center. Various aspects of preparations have in fact already started. Igwa manunungod po sa PASI-Orden, security, and therefore ang in charge na po kayan ang nasugo, ang Philippine National Police, si Public Safety Office, Mr. Rene Gumba, including of course ang City Disaster Risk Reduction Management Office, pasiguro man po. For the medical concerns, si Doc Rani Amoranto, ang sa tuyang officer in charge, kan City Health Office. But aside from that, si paglinig, maintenance, kan kalinigan sa mga billeting areas. So may kasuguan na din po na itinao sa General Services Department, sa SWAMO, kay Engineer Joel Martin. We have also enlisted the support, the assistance of the City Engineer's Office, Building and Maintenance Office, and of course, for the water requirement and water services department. Siyempre sa tuyang sports facilities, ipapagamit na po yan in libre. Dahil man na po papabayadon ang DepEd. Whatever other requirements, including transportation, hosting ta sa magiging closing program on April 28. So kita sa tuya naman po 'yan. For the athletes, we will be giving financial assistance in the form of allowance in the amount of 2,250 per person, per athlete, which will be used for payment of uniforms and purchase of food during the palaro. So bago po na-mention ko na si transport requirement, we will be providing 10 buses para madara, papunta, pabalik sa mga sporting events sa ibang mga syudad, lalong-lalo na sa Legazpi, Ligao, Tabaco, Kamalig, and Ginubatan. And then of course, may Palarong Bicol t-shirts, sports equipment, and materials. So, iyo po ini, among others, si mga preparations and assistance. But as I was saying, napunan tama na din lang na magtaonin suporta o di bilog-bilugo na 100% support. Salamat. Thank you very much, Mayor Nelson Ligacion. And now, let's listen to the information regarding the schedule of activities from the SGOD of DepEd, Dr. Michael De Rosario. Sir. Good morning po to our Honorable Mayor Nelson Ligacion, our SDS Ma'am Susan, ESDS Ma'am Cecil, Attorney PJ, Councilor Lito, and Sir Baldemoro. As regards our schedule po for the preparation and the actual palaro, as of today, nasa press ko na po tayo, April 19. This afternoon po magkakaigwa po ng conference ang mga sports officers, including athletes,
sa Pacol Metro Naga Sports Complex para po isettle itong mga agreements sa ground rules and others. And tomorrow po, magkakaigwa naman po kita ng send-off, April 20, send-off program para po sa mga athletes. Si detalye po kayan, siguro baka itataon ni Sir PJ, Attorney PJ. So dyan po, tatawan ta din ng orientation, additional orientation po si mga ma-involved or matabang po sa mga estudyante. Although nagkaigwa na po kami yesterday ng consultation with parents, so during the send-off program, madagdag pa po kita ng information para sa indang guidance po. So, and then, in the afternoon of tomorrow, actually, ngunyan po, iikot na po ang sa tuyang mga committees na in charge po to check the billeting schools, the venues, and tomorrow po, ipapadagos ta para po masigurado po na secured and okay po ang sa tuyang mga venues sa kakawatan as in sa mga iistaran po kan sa tuyang mga players. Sa April 22 po, that will be the departure of our delegations to the different venues. Ito pong na-mention kasubago ni SDS Susan. We will have in Ligao, in Ginobatan and Camalig. We will have in Legazpi and Tabaco. Aside pa po yan digdi sa Naga na igwaman po kita sa mga athletics events. Ano po? So mahali po sinda ang departure po ay ang call-up time is 7 a.m. Ano po? And as soon as possible na na-complete po si mga expected participants na po and passengers sa buses na ipoprovide po kang LGU, mahali na po sinda. And arrival po ninda duman, expected na siguro morning, mga around 10 or 11, yaon na po sinda duman. Ang gigibuhon po ninda, inot, syempre, mapahingalo si mga kita baka nalulula sa biyahe. And at the same time, familiarization kang lugar. So, dahil man po tulo sinda makawat kasi baka lula pa po sinda dyan. Ano po? So, at the same time din, sa 22, ina-expecta na din po mga around 10 until in the afternoon ang arrival po kan sa tuya man ng mga guest delegations from the different SDOs. We are expecting the 12 SDOs aside from Naga na pang 13 po. So maabot po sinda within that day sa 22. Ano po? And madiretso na po sa mga billeting schools. Ang medyo pagbabago po ngunyan na po kita ni mga program or welcome programs sa Sainda. Ninholita, yan po ang katugon-tugon ni Samuya na iwasan mo na ang mga araw kaning activities para ma-lessen din itong mga contacts and unnecessary untoward events. Ano po? So, and sa April 23, magkakaigwa po ning event duman sa opening sa Legazpi. So, duman po ang formal opening, actually simple program lang din po, kang palaro. It will be hosted by Legazpi City, LGU in collaboration with the SDO Legazpi. Kaya po invited po duman man ang LGU officials para po sa gigibuhon na opening. Sa pagkaaga po actually magkakaigwa ng laro ng lahi to patronize our local games. And then pagkahapon magkakaigwa po ng motorcade at 1 p.m. And then that will after the motorcade will be the opening program, and then in the evening after the opening program will be the solidarity meeting, and there will be a mayor's night also to be hosted by the LGU Legazpi. And then dahil may sure kung anong oras po yan matatapos, but siguro baka late night na kasi may mga dikit man sinang preparations. And then the following day po, itong other host division must start na po sinda. April 24 to 26, magkakaigwa na po ng actual games. Ano po, si different events sa Tabaco, Legazpi, Ligao, Ginobatan, and Camalig. The Ginobatan and Camalig will be under Albay SDO.
Sa 24 naman na 1 p.m., magkakaigwa din ng mga meetings ang mga DSOs for other concerns. Sa 25 to 27, digdi po sa Naga ang mga events na i-hold, magpupuo na din po. So dahil po sindamapon sa 24 kasi ang iba pong mga officials tamado man sa Ligas before the conference. And then 25 to 27 po ang actual games po digdi sa Naga ka mga sports na i-hold digdi. So that includes the athletics, archery, gymnastics, swimming, special events, and weightlifting. Sa 26 po, expected na tapos na ang kawat duman sa mga other host division. Kaya po in the afternoon, departure na po kan sa tuyang delegation from Naga. Pahali na po sinda and then maabot po sinda digdi sa Naga, mabalik ang drop-off po sa JMR Coliseum. Ini-expect po sila na maabot mga around 6, 7, or 8, depende po sa paghali ninda duman, as in depende man sa travel time na igugugol po ninda. So, and then technically sa April 27, mayo po kitang naka-plot na schedule. Yan po, preparation na din, polish kang mga data na kaipuhan i-polish because by April 28, magkakaigwa na po kita ng closing program or culminating program for the modified Palarong Bicol 2023. So magkakaigwa na po ng awarding. Ang participants na po digdi limited na duman sa tournament officials na winning and then syempre si LGU officials, DepEd officials na i-recognize po during the culminating event. So far, yan po ang satuyang schedule. In the afternoon po of 28, mapadagos po ang Regional Screening Committee para po sa pag-finalize din ka mga credentials ka mga athletes para po na preparation sa national palaro. So far yan po. Thank you very much, Dr. Mike Del Rosario, the OIC Chief of the Schools Governance Operations Division, to share with us the billeting and game venues in Naga City, the sports coordinator of DepEd, Orencio Chavez. Marina aga sa Idugabos. Salamat, Sir Allen. Ang ginagalangan tapong Mayor, Administrator, Honorable Kagawad, LGU family, and DepEd family sa pangingilit po kan sa tuyang SDS, Ma'am Susan, and the rest of the top management and staff. Marina aga po sa Indugabos. Iyon po ang sa tuyang billeting school. Inutong tamo na po si venues. Itaas po sir. Venues po. Venues po, sa venues. Sa venues po, playing venues, since we have 6 sports discipline in Naga City, we have archery, athletics, gymnastics, swimming, special events, and weightlifting. So, ang archery sa Metro Naga Sports Complex, doon po sa baseball area. Ang athletics, basically doon niya sa oval, sa Metro Naga Sports Complex. Gymnastics, Naga City Civic Center, gymnastics area. Swimming, Metro Naga Sports Complex, swimming pool area. Special events at Metro Naga Sports Complex. And CSNHS. Kasi po yung goal ball pala, nagbigay sa akin ng information, yung coach, dapat gabi palang gawin sa Camarines Sur National High School na wala silang istorbo. So meron pala tayong gabi, pero sa Kamhay, sa pavilion. For special events po. And for the billeting centers, at Carolina National High School will cater the Camarines Norte with 220 participants.
and Ligao City with 75 participants. Carolina Elementary School, andun po yung Catanduanes with 198. Strong contingent. Grandview Elementary School, Masbate City with 65 participants. At Leon Mercado High School, Sorsogon City and Sorsogon Province. At Don Manuel Abella Central School, Albay with 250 participants. Maramba Elementary School, Legazpi City with 75 and Tabaco City 124. At Pacol, our Naga City contingent with 265 pero hindi naman po lahat mag-stay doon since na Naga City tayo. Nasa Naga City residence lang yung mga participants natin. At Cararayan National High School, Camarines Sur Division with 185 participants. At Chodora Moscoso Elementary School, Iriga City with 102 participants. At San Isidro Elementary School and San Isidro National High School, Masbate Province with 145 participants. Ito yung number of classrooms and comfort rooms na available ngayon sa billeting schools. At Carolina National High School, we have 25 classroom with comfort rooms of 7, with reserve room of 2. At Carolina Elementary School, we have 20 classroom, all rooms with CR, and 2 reserve room. At Chodora Moscoso Elementary School, we have 8 classroom with CR and outside CR with outside CR. At Grandview Elementary School, 28 classroom and 19 comfort rooms. At Leon Mercado High School, 17 classrooms and 18 comfort room. At Pacol Elementary School with 16 classroom and 16 comfort rooms. Maramba Elementary School with 24 rooms, all with CR and 2 reserve rooms. At Don Manuel Central School with 20 classroom, all rooms with CR and 2 reserve room. Cararayan National High School with 18 rooms, 14 comfort rooms, and 2 reserve room. San Isidro Elementary with 13 rooms, 13 CR, and 2 reserve, and with the support of San Isidro National High School, 2 classroom and 2 comfort room with 2 reserve classroom. Yan po ang satuyang mga billeting centers. Thank you very much. Thank you very much, Sir Renz, to discuss to us the DepEd Command Center and regarding the media information sharing that regarding this modified Palarong Bicol 2023, may we request the ASDS of DepEd Naga, ASDS Cecil Ferro, to discuss with us this mechanism. Thank you, Sir Alan. Para po sa satuyang communication protocols, we will be assigning communication officers per billeting center as well as sa playing venues po. Tapos these personnel will be the ones reporting to the command center. And sa command center po, ma-issue kami ng mga press releases at a particular time, like 7 a.m. po, 12 and 5 p.m. And of course, if there are incidents which are critical to the information na dapat maaraman po kang publiko. So, yun po so far, and we are going to be ready with names kung sisay ang mga taong ini po, so that whenever anyone would want to find out kung ano nangyayari duman or want to have an update or news about what is going on in the billeting school, igwa po kamong mahahaputan duman. Mayong masabing, mayong makakataon information. So, igwa po ning mga communication officers na in charge to really give out information whenever they are needed by the public or anyone po interested.
So, yan po. Duman po din sa, we call it the Central Command Center sa Division Office kang Naga. Igwa po duman din, the regional people are also coming, including also the regional clerk, of course, duman din po ma-report kang mga result of games. So, duwa po ang information na pwedeng ma-access duman, si result kang games, and itong mga updates duman sa billeting centers. As to the operations po, duman kang coordination between the interagency task forces na napagmitingan po kasudma duman sa office ni Mayor, duman din po pwede magkuha sa Central Command Center. So, duman po sa division office. Ang sa pong division information officer, si Attorney Darcy, who is with us today, siya po ang magigiduman na point person for information. Yan lang po. In addition lang po, no, regarding the media coordination, mahagad lang po kami sa tabang kang press corps through Pading Roy. We will be asking for a list. Ito mong mga i-accreditang pwedeng magduman sa DepEd para maghagad ng mga impormasyon para po igwaman giya ang sa indang mga communication officers. Para man po to karon sa tuya ang mga ginibo ng preparasyon, mga ginibong pagsugo sa mga manlain-lain na mga opisina, kan City Hall sa preparasyon tadigi sa Naga, sa tupong City Administrator si A. Elmer Baldemoro. Mabalos, Brother Allen, sa Satoya pong Alkalde, Mayor Nelson Ligacion, Councilor Lito Del Rosario, Attorney PJ Barosa, from DepEd po, Ma'am Susan Collano, Ma'am Cecil, Sir Michael, Sir Renz, Attorney Dars, Ma'am Doc Joanne. Sa gabos po na mga yaon ngunyan, Ma'am Mape Mariscal, the KBP Chairman, and of course po sa City Hall Press Corps, headed by Roy San Ramon. Maray na pag-aaga po, Giraray. Kasuugma po, nagkaigwanan ng coordination meeting between the DepEd and the City Government of Naga pertaining to the preparation kay ni pong palarong Bicol. Araw po kang nabanggitan na sa Saindo, ang Naga, dahil man po nagbid para mag-host kay ni yung palaro. Alagad, napili po ang Naga bilang venue, kaya katakod po kayan, araw kang nabanggitan kang sa tuyang alkalde, permi pong handa ang syudad ng Naga. Kaya kasugma po, nadirihiran na kang sa tuya pong opisina at along with Attorney PJ Barosa, ito pong mga katuwang tang departamento digdi sa City Hall para po sa preparation. Manunugod po duman sa mga electrical connection and pag-ilaw duman sa mga billeting area. Nag-asikaso na po ang GSD, kasubago yan po si Sir Art Abunal, and the Building Maintenance Office. And kasuugma po sa meeting yan man si Engineer Napay kang Kasureko na pinakiulayan na i-assure man itong supply kang kuryente in the entire duration po kang palarong Bicol, lalo na po itong mga billeting area na may mga ma-restart. Regarding man po duman sa supply kang tubig on the water connection sa mga billeting area, ang Water Services Division po kang lokal na gobyerno kang Naga, pighiling na si mga linya kang tubig, and ang kasugma po yaon man si Mr. Jun Mungoso, ang General Manager kang MNWD, na nag-assure man na may maray na bastanting bulos kang tubig na makukuha duman sa mga billeting area. Regarding man po duman sa kalinigan, particular duman sa mga CR, ang Bureau of Fire Protection matabang na po sa paglinig, and also the SWMO headed by Engineer Joel Martin, siring na din po sa pag-maintain ka mga kalinigan duman. On the security, ang PSO po headed by Sir Rene Gumba, and also kasugma po yaon si Ma'am Josel Sape, nagrepresentar kang PNP, na nag-assure po na kang seguridad duman sa mga playing venue as well as itong mga billeting area. Regarding man po duman sa medical team, together with Doc Joanne, may coordination na po with Dr. Rani Amaranto, kang City Health Office. And part of the preparation po, magkakaigwan ng paging operation duman sa mga billeting area.
para po masiguro na mayong mga namukduman ang satuyang mga bisita. For the playing venue po, naka-ready naman per Engineer Corky Lim ang satuyang Metro Naga Sports Complex, pati na din po ang Naga City Gym na iyo ang venue kang gymnastics. So may mga kaipuhan po na mga materyales na babakalon. So ang satuya pong alkalde nag-instruction na sa mga department head na kung may mga kaipuhan na barakalon, magkakaigo po ng emergency purchase. And on top po, kang ining activity ini, yaon po ang ESO, headed by Attorney PJ Barosa. Mabalas po. Thank you very much, Administrator Baldemoro. Regarding the grant of allowances and assistance, financial assistance to athletes, to coaches, tutukaron po ini ni Attorney PJ Barosa. Good morning to the members of the media. We will be providing monetary assistance of 2,250 pesos per person to all 662 delegates as mentioned by SDS Susan. And tomorrow po yun itatao. Since you are already here, may we inform all the parents, the children to be here at City Hall grounds by 7 a.m. because you have to sign the payroll. So, dapat po mag-diyo ng amay. Si 2,250 monetary assistance, kasali na po duman si panggastos ninda for the uniform ta nagpatahi po daa. Every athlete po kaya, or every sports, iba man si uniform. So, may nagpatahi for basketball, for archery, for baseball, etc. So, kabali na po duman sa kwan na to, sa monetary assistance, si pambayad ninda. Okay, kung ano po si cost kaiyan, napag-ulayan naman po ninda within their sports category. Now, 2,250 because we are limited by COA. Ang per COA regulations, 450 per day. And since the duration of the palaro will in the other municipalities and towns, especially in Albay, are only 5 days. From April 22 to 26, so 450 times 5, you will have 2,250 as the total. So yun po yung ibibigay natin na monetary assistance to all the delegates, 662 delegates, totaling 1,489,500 pesos. So tomorrow po yung ibibigay. Ang nag-cash advance po niyan, in behalf of the city, we thank, of course, our city administrator for putting his name on the line. And, of course, approved by our hardworking and very supportive mayor, Mayor Nelson Ligason. So, yun lang po. Thank you. Thank you very much, Attorney PJ. And to give us the recap and other miscellaneous information, Councilor Lito de Rosario, sir. Maray na aga po sa Gabos. We expect kinks, we expect discomfort, we expect problems in the first days of the hosting of Naga City. Buta pong iliwanag sa mga players and sa mga mabirisita igdi na because of the very short notice na itinao sa LGU Naga, nag-step up kita to prepare, as mentioned by Mayor Ligacion and as emphasized by SDS Susan Culiano, who, by the way, is experiencing the baptism of fire sa Naga sa pag-assume na. So, rest assured po na we'll step up to the challenges. We are expecting close to 2,000 athletes and officials coming to Naga by next week. Although we will only host 6 events, ready po. Pipipirit kang LGU Naga na mai-ready ang gabos na playing venues. Kaya nagtatarabang po ang ESO with Attorney PJ, SGOD, si Ma'am Cecil, Sir Renz, and City Administrator, and the rest of the team. Ang kaibahan po kaning modified palaro ngon yan is duman sa mga nainutang pag-host. For example, duwang palarong pambansa, duwang Batang Pinoy, igdi sa Naga City,
halawig na maray si preparation. Ini pong modified na palaro tangon yan is very, very short. Actually, to emphasize the point, sugma lang po sa first meeting kang gabos. Pero sige-sige po, because may open line of communication. So, hopefully, araw kang pag-host kang Naga City, bigpapahiling kan mga taga-Naga ang pagiging hospitable, ang pagiging matinabang. Rest assured po sa gabos ng mga mairigdi sa Naga na with open arms, pipiriton kan mga taga-Naga na i-receive sinda. And hopefully, pagbalik ninda sa ng kanya-kanyang lugar, they will bring memories na maraig di po sa tuyong sila. Nadang taman po si mga preparations. Sa tabang po nindo sa media, hopefully may cascade ta si information sa inda. So, siguro, I think it's high time na pasalamatan ta po si Mayor Ligason for extending full support sa araw kaning programa kang DepEd. And of course, yung sinabi ni Mayor na sa kind of leadership na pinapahiling niya ni Ma'am Susan sa nakaagilang na perang aldaw, very firm ang mga decision na mahilig ta po dyan na hopefully sa toyang hosting kang modified palaro is makakwenta. Salamat po sa indo. I think that will suffice sa recap ganyan na pagkaga. Salamat po, Manay Naga sa Kabos. Thank you very much, Sir Lito. And now for the question and answer part of our press con, may we request our President for Life, Sir Roy San Ramon, to facilitate the Q&A. Good morning. Welcome now to Q&A. One question per station. Pakibanggit lang po kang station tapos pangalan. Mayong ma-volunteer. Si Paul Santos. Ayun, tawat ang may program pa po. Opo. Hello? Check. Yan. Okay. Good morning po sa gabos na mga yaraw po from DepEd and LGU kay Mayor and sa SDS po. Kaso bago nga unambitan ni Kunsel Lito, na garo masyadong mabilis lang si preparations po or medyo kulang si preparations po digdi. Ngunya na panahon, dry season, grabe ang init kang panahon. Lately, nagkaigwa ng insidente na nagkaigwa lang ng earthquake drill pero may mga hinimatay ng mga estudyante. Sa panahon po ngunyan, preparado na kita sa mangyaring sports event. Pero sa mga, sa mga atleta, ano man itong mga preparasyon po nila o talagang preparado ba sinda sa mangyaring palaro? Sige po. Dawa sisi po pwede magsimbag. Sa ngunyan po, ang mga atleta po, preparado. Kang last year nga ni po, mas mayo pang palaro. Ikaw po kita itong inaapod na Regional Invitational Tournament. Kumbaga ito, garo initial ito habang may pang issuean sa sali sa National DepEd Memorandum na magkaigawang palaro. Nagkaigwa po kami ng inisyatibo ang DepEd Region 5 na magkaigwa po ng Regional Invitational Tournament. Kaya kato po, garo ito po itong inaapod ming nag-test me po ito, dry run. Ang ngunyan po, nagkaigwa na ng DepEd palaro, ready na po ang mga ang mga coaches. Opo, so ginibuti din po ba to sir? Dry season din or summer sa po? dry season po, since the summer, especially ang athletics, siya talaga po ang nasa balad. Iga po kami from 10 o'clock to 2 o'clock, mayo po talagang kawat. Pero ang swimming, iga po, nasa tubig. Okay. Saro na lang po, follow-up question. Pag-abot naman sa financial assistance kang LGU, usually yun po yung nagiging issue baga. Paano po magiging sistema? Itataw individually or may saro lang makapot, sinda po ang ma-distribute? Individually. No SPA. Maninaw po yan. Actually, papasalamat din kita sa SDS Susan for initiating meetings with the coaches and also with the parents ng mga atleta to clarify the individual po, no SPA. Okay. Unlike kang katong mga nakakagi na igwa mga special power of attorney na sabo lang sinako ngunyan po talagang individual. Dapat po mag-igdiyo sa aga. Kaya po nga ulay po ako sa members of the media. If you can also cascade the information na as early as 7 o'clock, please be here at City Hall grounds because you have to sign a payroll. They have to sign a payroll. Okay. Thank you, sir. And good Salamat, luck. Paul. Donna? Ladies first. Hello. Langkaw na. Sa bagay, kakasabi lang din ni Sir PJ about po sa dumad sa assistance. Doon man giraray, sir, ang hapot. May incident kasi talaga nangyari and comes, sir, aramdaman sin naging issue. Though individual itinao,
May nangyayari kasi na may sarong supplier, may sarong event. So paano ta po malilinaw din sa parents na baka kasi kaipuhan din na may coordination sa school or duman sa event para para mabilog itong budget, halimbawa sa uniform. Sige po, thank you. Again, si monetary assistance will cover uniform and food. Okay po. Igwa po naging meeting sina SDS Susan with the parents and also before that with the coaches. So, sa hiding ko, okay naman ito and also with your help na talagang ma-inform si mga tao na ini pong kwartang iniyo para po ini sa palaro. Minsan kaya nagkakaigwaning remalaso pag nakuha na si kwarta pag mati sa dire. Will be intended for the palaro, for the food katong mga delegates and for uniforms. Kaya po, I think I have to transfer or to turn over the microphone to SDS Susan para po mas malinawang kita kato naging meeting. Okay, thank you po, Attorney PJ. In-anticipate me po talaga na pwedeng magkaigwa ng mga issues and concerns dahil ang apod allowance. So kasuudma po, nag-meeting with the parents, pero bago kayang tama yun, yung mga coaches, dahil nilinaw me kung ano ang items and duwaman lang talaga siya, uniform. In fact, na-identify na rin, 500 ang sa uniform, na sa aga din po i-distribute, and therefore, mabayad sinda ang 500. The rest of the amount, yun na yun sa food. Kaya, pag kang kunikwenta mi po, for example, 350 per day siya, saro yun sa pinakiulayan mi din sa parents, na if they think na may i-augment sinda dahil mas gusto nila ang aki na mas ang pagkakan, in-encourage mi din po sinda. Ngunyan, ang nahiliming implication keto dahil wala po kita ning catering, gusto ko ding linawon yan. Mayo ning catering. And very important ang food and safety and security. Saro po sa pigurulayan mi. Pero naging scheme even sa kang ibang delegations po, nakaulay na ang mga schools through their school canteens. Kasi pag school canteen po kasi, may mekanismo din yan. And then may checklist din kita dyan kung ano ang dapat na food service. So nasisiguro ta dahil may covered yan kang DepEd order. So ito ang pigpa-decide mi po sa parents kasudma, but suggesting na kung maaari through the coaches uli, duman na kita ma-secure kang pagkakan sa mga school canteens. Except siguro, yung Naga College Foundation, dahil 85% po kang sa tong athletes, hali sa Naga College Foundation na nag-opt sinda na give to them the money, sinda na ang bahala. So, kadaklan po kang ulay misudma, itong 15% na hali sa mga ibang schools, including public schools. And I think malinaw po, bago kami nagtapos, gabos na question, sinimbag mi po. So, habuta kasi na ang mga aki, mabakal kong sain. Dahil dakol ang elements yan. Dahil ito sigurado sa mga luwas kung safe. Plus, so time element ng athletes dapat nagko-concentrate or nagpapahingalo, dahil na po sila magparaluwas. Thank you po. So magayon man pala na-explain naman pala po sa parents para maiwasan si mga issues. Another question po sa billeting naman, for security po kan sa tong mga delegates, ano ba si area gabos na mga billeting schools, ila-lockdown for ano lang ba sila for delegates, paano po ang ipapasunod tang oras and protocol sa paglaog kan mga sa mga billeting areas na po. Iyan lang po. Thank you. Thank you po for that. And tama din yun, but salamat sa Interagency Task Force. Kasuod man lang kami nagka-urulay. Pero miski primerong pag-urulay, parang nabuk-gabos, malinaw ang dapat nagiribuhon. So on our end, dahil kami malibot pa lang po kami after kang press conta sa mga eskwelahan, kasubanggi po nag-GC rally na kami para makuami talaga ang real situation sa inda. So, in fact, ini po ang minomonitor ko, si mga billeting schools, iga po ning 100% ready, may 90% ready, but including among others, nagdumana ang PNP, nagdumana po ang GSD, nagdumana po si Kaurulay Mika sa Udma, and nauugma kami na alos towards 100% na po talaga ang sa indang preparations. In fact, sa mga report na
sabi ta, kung kulang ang CR or ang bathrooms, igwa na po ang kinoconstruct ng mga makeshift. Thank you po, admin, for that. Pero po, sa mga eskwelahan na billeting center, may memorandum na din po kita, kabali sa nire-report kang mga school heads, nakalatag dapat magiging modular po sinda. Kasi dahil kita mapaklase sa mga billeting schools, magiging masamok po yan, not only for the school, pero sa gabos sa mamaneho. So saro po yan sa nilatag ta din na mag-modular approach, and that is also allowed by issuance, DepEd order siya. And banggit po kasuwag halimbawa, may mga instances kitang mainit sa klase, pwede nga ning nagmo-modular pa rin po. Considering na talagang nabag-o si Satuya pong school year. So, thank you po. Thank you, ma'am. Ako nalagod, Joel Arimias of Brigada News. Excuse, dali lang. Idagdag ko lang dun sa why did we opt for assistance, monetary assistance instead of catering given the limited time? And mabiting kaya because there are 662 delegates necessarily to cater food to all of them. It will go beyond 1 million and we have to undergo bidding process. Tapos na ang palaro. Di pa natapos ang bidding. So, para maitauto si assistance, matabangan ta si mga delegado kang Syudad Dignaga, iyon na po to si pigpili ta na move. Thank you, sir, for additional info. Thank you very much. Okay, thank you very much po. May mga COVID-19 na records pa magpugirari kita sa Bicol Region. Ano po? Paano po ang magiging sistema ta sa health protocol sa mga maarabot na mga atleta ta coming from other provinces po kasi nito sa Naga. Ano po yan? Kay pasindang i-swab or magamit pa ng face mask or whatever. Ano po ang plano po kang DepEd para po sa health protocol kang gabos ng mga atleta? Thank you very much po. Okay, saya nga po. Maski sa DepEd po, officials. Thank you, sir. Okay po. Hello, good morning po, Giraray. Per guidelines po, dahil na po nag-require si DepEd ng strict compliance naman sa mga health protocols. In fact, i-mention ko lang advance sa graduation nga po, dahil na po bawal ang social distancing. Ano po. So, ang gigibuhon ta na lang po para igwamang Giraray po kitang mechanism to ensure the security and para ma-traffic ta ang possible incident na magkaigwa giraray ning COVID. Sa mga billeting schools po, magkakaigwa man po kitang isolation areas. And constant po ang monitoring kan sa tuyang medical personnel with the help din kang local government and other agencies po. Imo-monitor ta po siya daily, kung pwede nga oras-oras. And through the incident command, permita pong i-update kung ano pong igwang incident na pwedeng mangyari po sa gabos na areas. Thank you po. May hapot pa po. Melvin Machado of GNN and Asintado. Morning, sir. Sir, sa DepEd. Sir, ano ang ano to? Ang proseso kang pagpili ka mga i-representar si mga i-representar sa palarong pambansa? Sa ngunyan po, ang pagpili po, may pagbabago, especially itong team sports, take all po. Itong volleyball, basketball, gusto sabihin mga take all, kung same po hali ang mga, kung same hali po ang mga athletes na delegation, iyo po ipapadarata duman sa palarong pambansa. Pero po sa palarong pambansa, ikaw po kitang pre-qualifying. Tangga cluster ta po sa pre-qualifying before going to palarong pambansa, are NCR, 4A, 4B, and Bicol. Kaya gara championship ng dudumanan ta po. But anyway, for the individuals, ikaw po kitang qualifying time for athletics and swimming and sa gymnastics, objective po kasi ang kuyan ang pag-rate and yung sa archery by score. Yan po. Pipilion pa yan kang, kaya po ikaw kitang selection committee, ang regional selection committee
bago darahon ta sa upper next level of competition sa pre-qualifying or pre-palaro pambansa, magkakaiba pa po ning selection. Babasehan itong kung laog ka naman po sa qualifying time. Especially, dapat makuhin mo si standard, ma-meet mo si standard, time standard kang palaro. Thank you. Sir, duman sa mga, may mga i-break na record sa Naga, ano ang standing kang Naga kung igwa sa swimming or other events na record na pigme-maintain mo niyan? So far po, ang nagkakaput po kayong mga records na yan, ang palarong pambansa committee. May igwa na po talaga silang mga records per event. So far, ang Naga, pero may kita pong igwang records ka itong mga nakaaging palarong pambansa. Sir, dun sa Palarong Bicol, sa record kang Palarong Bicol sa Naga, ano ang standing kang Naga? Halimbawa sa swimming, ano ang record kang okay. Naga sa Palarong Bicol para mahiling taman kung may mabibreak kasi magkakaigwa ni mga bagong record holder sa Palarong Bicol sa Naga venue. Thank you, sir. Kung sasabihin ko kaya ni po, baka makapreparar ang ibang divisions. pero po, preparado ang swimming. Ay po kita ng gymnastics, ready po. Kaya po nga ni, kadaklan kang individual sports, arugang swimming, athletics, gymnastics, archery. Kinag po digdita, igwa po kitang magayon na sports facilities. Since igwa po kitang sports facilities na arugan, permiyan pong ginagamit ka sa itong mga atleta regularly, kang mga club, private club, school sports club, and other teams. Kaya po, ang satuyang equipment, ang satuyang facilities, gamit na gamit po ka mga aki, regular po sa indang training. Pag ang dumon po sa quality kang athletes sa ngunyan, kung ready po ang satuyang mga athletes. Tayo ko na po isasabi ang figure, masakit po magbilang ng sugok o maghimsa. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Melvin. May haputo po. Igwa pa? Mana? Okay. May ano lang po, ma'am, may nagpapahapot lang po kung saan po pwedeng magkuaning press release, kung paano ta i-discarte niya ang pagpapaluwas kang news. Okay. Duman na po, sir, sa command center, Central Command Center, sa Division Office. So, maduma na lang po. Opo, yes. Welcome po anyone duman. Mayo po dang posting sa GC. Ano lang. Ay, ma-create po kaming GC, yung pig-uulayan ni Okay attorney. po. Oo. Yung duman si Attorney PJ and si Sir Allen para transparent din kami sa Para sa coordination. mga hugakon yan. Itong kamo na magduman sa venue. Iyo po. I-open me man po ang contact lines kayan. Salamat po. Thank you po. Ikaw pa? Okay. Sige. Request ng itong list itong names kang in charge ka mga billeting center itong time element kay pag iikot medyo pwedeng paapod-apod na lang kung anong situation for immediate contact po. Thank you, ma'am. Sige. Maano lang kitang group chat. Mapag-ibo na lang kita. Ma-provide na lang kita. Kaya po pa po. Last question. Mayo na. Kung mayo na, that's conclude our press con for today. Mabalos po sa tuyong mga guest. Mabalos man sa mga pag-iribet sa media. Maray naga po.